na patron witu Maina wa Ndere, patron wa kanitha wa JCM Mofam, atogoria othe ni mutambulite mweshimiwa kamanda wa Afrika maratawa kwa wega muno ya mundu mwethiagirwo ni gutuka na gutikiri kora tuka ni wekire wega muno ni kundehe mweshimiwa kanini na aheshimwa othe andu a itura riri na family ya Diki. Diki ni wetu muno makiria no no agikaga muno ni gutuonia family yanyu aria tutoi na aria twamenya riu andu a itura riri inyuothe ngwenda ndimugeithie mwathani agocwo nigunyihia miario muno tondu mathani mathiete muno ikuhinga hakuhi riu thaa 10:30 no ni undu aria mutoi maitu ni njamba ona ndahota gukondire mubatithie kanitha-ini wa IPCA no bishop ni njui mutugo wa kanitha witu na ni njui thaa iria tuthikaga njamba uguo ni njui tutie turacererwo na ni njui ona nduri urathethuka ukiona mundu akinyira mathaa macio kamenya mundu ucio ni arutite wira mwega wa kanitha aria andu amwe haha tungirikirie thaa 7 na tugathie undu ungi na bishop kinikubalisha nimekuja na ED wa chama yetu Hezron Obaga nimpatie nafasi dakika moja aseme ama hataki kusema. Huyu anaitwa Hezron Obaga ni executive director wa chama yetu ya DCP. Si utokee mbele mkisitu kuone. Ndio watu wanasema chama yetu ni ya wakabila, unaona chama yetu iko mpaka na Wakisii na Wakenya wengine. Kwa hivyo Diki hamwe na familia yanyu ni kwenda kurehe ndumiriri yako ya mashaka muno muno makiria. Diki ni atuikite murata wakwa mbere ya githurano giki twiriga gia 2022 na thutha uyu akora ni murata wakwa muno na o uguo kwario ni andu aria maria mbere yakwa ni wega muno ndu wa wira uyu urarutira wa maitu na tondu ithuothe tumenyete maitu gukuhitukira aria othe mararia haha ni marauga mamenyete maitu kuhitukira we tukwenda ucokia ngatho muno ndu ni watutetire maitu na maitu arakenio ni matuku make ma gukura na ndikuheaga rugano rwakwa onanie o tandu ingi mararia haha gwiciria kurerwo ni cucu no kaundu gokage kega muno onanie ndi murere ni ucuwe na tukae mwanake aratuiria tigacoke kuga turetwo ni ucuwe mwanake uretwo Gacuru yesa ni ta nyuga garetwo ni ucuwe na ake oria no tare na cuwe wao uguo ni ngatho muno muno ni undu wa gutungata cucu ukamutungata wega gutungata maitu riu o uria ngwirire maitu tondu ni athie riu atigirwo cucu na ni ugire wega muno ati ni gutungata cucu uguo tukuhoya Ngai nake akuhe hinya wa gutungata cucu hamwe na acio akinya anyua family nake igwa maundu mamwe cucu arendete Lucio no ndagiciria hau mingi ukite wega muno uguo ngwenda kumurehera ndumiriri ya mashaka ya mutokuria witu mweshimiwa Rigathi wa Gachagua ni agithiete icera weru taringi ndeiguire kuu gutikoragwo ngine ni ndirwo ni kuigwa ndeiguire ati ni weru taringi na anjirire ndikindoka ngurehere ndumiriri yake ninjue ni atumite mweshimiwa kanini no na ithuo tutumite ithuothe nigetha turehe ndumiriri tondu wira ucio ugwetirwo haha wake uria arutite giki ni gitungati kimwe gitu na uguo akihurukite no nginya tugiuke nigetha tukirehe ndumiriri ya gitungati to gikimite itura riri no na ithu tukinyitanire na andu a itura riri rianyu uguo wake na wa mwisho bishop dio kana ugerire njire ria gerire umuthi guku kiuka gukuhanaga kambi ya jeshi ni ndire ganyire kuhana uguo onathie handu gukora nyambo onathie haria hangi gakora iki leo hapa ilikuwa inakaa kambi ya jeshi. Baadaye ndio nimeambiwa kumbe kulikuwa na mgeni. Natiko mgeni alikuwa amekuja hapa Kiganjo. Na mimi nashangaa, si mtu tukimchagua kura, si alikuwa anakuja tu tunashinda na yeye. Sasa leo analindwa na maskari. Sisi wenye tulimweka kwa kiti anatuogopa. Labda tulikuwa tunataka kwenda kumsalimia kwa sababu alipatikanaga yako mbali. State House watu wanaitwa sisi hatujafikia kuitwa. Sasa hako hapa tu Kiganjo anaweka bali. Mpaka mimi mwenyewe nashindwa kufika kwa mazishi. Lakini hakuna shida. Mimi ningetaka tu niseme jambo moja pekee yake bishop kunikubalisha. Nimemwona kiongozi wetu mheshimiwa rais wa jamhuri anaitwa William Ruto analia hapo Kiganjo akiambia askari ati nataka niwapatie nafasi muende msaidiane kumaliza gunzi. Mimi nataka nikueleze mheshimiwa William Ruto. Unafaa ujiulize, na hiyo ndio inaitwa retrospection. Ukae chini ujiulize kabla wewe haujakuwa rais wa jamhuri ya Kenya hawa gunzi walikuwa? Kabla William Ruto akuwe rais wa jamhuri ya Kenya tulikuwa na gunzi hapa Kenya? Kwa hivyo shida yetu ni gunzi ama ni yeye?
kwa sababu kabla yeye hakukuwa, baada ya yeye wamekuwa. Na askari si walikuwa before 2022. Kigajo haijajengwa jana, askari wajaanza kugraduate jana, lakini kabla 2022 goals walikuwa. Wakati wewe umeingia unasema unataka kuwatoa, si wewe mwenyewe ndio unajua mahali uliwatoa. Vile uliwaleta si watoe namna hiyo, hawakuletwa na askari. Kwa hivyo askari hawana njia ya kupigana na hiyo maneno ya gunzi. Na jambo ya pili, Mheshimiwa William Ruto, kama kabisa ndani ya roho umeona gunzi kwa sababu ulienda wewe nyumbani huko Emurua Dikiri, nikaona mpaka wewe mwenyewe una tatizo na gunzi. Kama umeona kabisa imefika wakati ya kumaliza gunzi hii Kenya, and you are really serious that you want to stop this gun culture in the republic, you have one option ambayo itafanya sisi kama watu wa Kenya we build confidence kuwa unaweza kupigana na gunzi. Itakuwaje utapigana na gunzi na ndani ya cabinet yako ya watu 22 iko waziri wa wahuni na wakora? We have a cabinet secretary for guns and coordination of national terror, anaitwa Kipchumba Murkomen. Sasa wewe umesimama kwa podium unasema nitamaliza guns. Minister ya guns amekaa nyuma yako anapiga makofi. Sasa kwani huyu William Ruto shwari anatona namna gani? Wewe unasema hii watu ya guns nitamaliza, minister yao amekaa nyuma yako anapiga makofi anasema nitamaliza. Siku ile tutajua kabisa unataka kumaliza guns, ni siku ile tutambona umemtoa, lakini hakuna shida. Oh, okay. Sipendi kusikia mtu akitembea nyuma yangu. Ni mwe shaitani yule atende. Wewe. Oye bishop wenu thutha kwa no kundorera hatika geri. Rĩrĩa twarĩ cama ta ndaiguire thutha wakwa thutha ndagĩka na nuthu haha haihũrĩte tiaga ndatigirwo podium-inĩ ndũgamĩte ndogo-inĩ mũngi. Andũ arĩa ndĩhokaga mũno no athikabu. Rĩu hatikagĩa mũndũ ũngĩ ũkwĩtwo kana bishop ũndorere mũno makĩria. Nĩ hũrĩtwo mũno na rĩu bishop tondũ wĩ mũkũrũ kũngĩra-rĩ. Ngwĩciria nĩkĩo kwĩrirwo atĩ gĩkĩo nĩ rĩrĩrwo mbere ya guka we. Tondũ nawe mũkũrũ kũngĩra marĩa nyonete we nduonete. Kwa hivyo mimi nilikuwa nasema wewe William Ruto, hata usipomaliza guns hakuna shida. Hakuna shida. Guns tulisema hapa Mount Kenya hautapata. Hakuna Mkikuyu atachukua mawe apige Mkikuyu mwingine. Tulikuwa Kikuyu ukapatia vijana pesa watupige na mawe wakachukua pesa yako akaenda nyumbani. Na hiyo ndio mtindo. Hata tunaenda Sunday pale Laikipia utapatia vijana pesa wapige mawe watachukua pesa na wataenda nyumbani. Kwa sababu hiyo ndio mtindo. Lakini ni kwa siku kidogo. Wewe na minister ya guns na guns yako tutafukuza nyinyi wote kwa pamoja. Either uwafukuze leo ama usiwafukuze. Wewe na guns wote na minister yako tutaweka kwa kikapu moja na tuwapeleke mbele. Na jigwire bishop ugituthekerera ati kanini ni amenyaga njira ai. Ndeithwe ndeithwe tutoi. William Ruto ni mundu wa gwitigirwo muno. Ojo gutire mundu atangihenia. Ithi kwa nyata ru turi ahono kutani ndi muguru wa kanitha wa IC ri. Mundu angirugama mbere anyamwire Ngai ni mega. Hende ciothe. Ono gikorwo mundu ucio ni ukuona. Na ni mundu mugi muno akebudithia kinya nyimbo citu mundu ucio. Agibudithio gwiciria ni mukami wa gukwanyu amubudithagia nyimbo cia mabuku. Ati mundu ucio kurugama Ngai na gibugo kingumana ni mukare jinia Ngai na rwimbo rwa Gikuyu ngaewa kwa ngaewa kwa. Mundu ucio na ithuothe gutire mundu takihenio ni mundu ucio. No riu ni muroni ule turekire karau. 2022 uguo no uguo. Andu akarau mundu akomera mukondoro wa thirikari akehumbira murigiti wa thirikari akaria mboco cia thirikari akaria mucere wa thirikari agakia gasi ya thirikari agekira irato cia thirikari akaingira mugithi wa thirikari na akuone gataro ga thirikari agacoka agathia akaingata thirikari. Uguo niguo andu akarau na andu akirima mahana na uguo niguo mageka. Ni mugeka uguo andu aguku aguku ni mugeka uguo kwanja inyu andu akieni hey aria mwiragwo ati murona na matu na mukaigwa na maitho hau no mugathondeka handu hau. Inyu ni ndenda mugatongoria muno tondu inyu ona ithu tukigwaga akieni mwagwite mukagwa muno makiria. No mahitia tigwika mahitia ni gucokera. Ndamuthaitha mutikana cokere. Mugatuthurira governor wa kiama kia DCP, mugatuthurira senator wa kiama kia DCP, mugatuthurira woman rep wa kiama kia DCP, mugatuthurira mubunge wa kiama kia DCP,
mwathuthurire MCA wa kiama kia DCP na mheshimiwa wako koguo auga ugo noguo muthiire witu kiama gitu geka free and fair nomination. Free and fair nomination. Ndikire nacio ingi gukiria hau nie njaragia uguo ndi muhoreru njanuraga njuiri gakonde mwega uguo na ngoragwo ndi mwanake mwega kurikia ungiona ritu angithikiria tia gas no matharau mundu raria wega uguo ni mundu wa kuhurwo kweli mundu muhoreri uguo ni mundu wa kuhurwo kweli ni mutiona nginya ni TV itumaga nyoneke ta itacanuraga njuiri kana mutirona kana mutiranyona wega ta imagine yu niguo metho akoragwo hana mugicoka kunyona muhoini hwaini ri njuiri rugamiti u mwanake witagwo King'ori ni ndamutumite guku na nerekire wega ndamutumite no tukihanaine ndamutumite guku na ni mundu mwega ni arakinyirie content creators muri andu wega ni muthire wega ndimwiraga nie ndi mbere ya nyito nginya ungirora arumiriria kwa ndina followers aiki kumukira akeri nginya ndina likes nyingi kumukira kire ita ndamenya ni uria muonaga mbia to nie ndionaga nie gwitio njitagio ni muri nyoni uria muthondekaga mbeca na nie niguo ngikaraga ndi mundu mwega ndiki ngai akurathime ngai agwike wega uthira mbere gutungata na ni wega muno mheshimiwa kanini ni undu wa kuya mwanake witagwo ndiki gwika wega never tire doing good no nawe wena umiriru uguo ndakuhurire thimu riria mwahuritwo ni kanini tukanacokera ringi ukihurwo ni mundu urire mundu ucio na atakuhota riu ndukanarire ringi ukariraga ni undu wa maundu mega na maundu maria mangi ukihurwo ni mundu ucio ukihurwo ni mundu urire wenda ugekirithio ukiyumio ugacoka ugathi ukaririra na hau kotonire tu chamata gikirio tia gas kumiriria na biu ni ndamenya no kumiriria nigetha andu acio makona ta ndina umiru ti kumirira kuyumia ni tondu wa maundu maria magikome mbere ngai witũ mwike wega ngai witũ mũrathime mũno asanteni sana tondu maitu ndaroi ku hesitate aroi kwaria ndeto cararuku nemutigwa kinya uga gamba kia nyuga giroka kanitha-ini ruko guo ngioka ngimena ni ngugutwara ukahande muti kana ngakuonie haria ngakuhurukia agikenda muno na mutumia ucio akirira agitumona nindire muno tondu ni aririre agicokagia muno akiuga kondi agudia kurerire ri ningi akinya haha agitumona nindire rira tuokire nake okire akinjira ndirangu nie ngwenda gukahurukio haha hau irima riu ria maitu turenjire tindi ndiracagurire ni maitu wecagurire we mwene akinjira ndirangu ngahurukio haha na uhandire muti wa kiruru tondu mundu ahuruka nyendaga kiruru agiuka tukihanda miti nake wega kinjira riu ndahurukio haha nawe wahuruka ukahurukio haha ukahurukio hau no thikiririe tihuruke undige guku githaka-ini ni uke uthikaragie nigetha nyona irio riinukaga riu mutumia wakwa no guo aranyenderia kinjiraga nyinukage tene tondu maitu ni arandora na ngimwira maitu riu ri tugwika atia akinjira aca guku no nginya wake nigetha uke uthikaragie ndakiraga video kau tona kono ndiri video ndekiraga ya maitu ekira the same bishop told me kijira ndirangu ndegiro ya ninge maitu araugire thio thime nyumba iria wendaga na nyumba iyo ni wenu uria bishop ruhi na nigucokia ngatho cia mwanya muno tondu nie bishop nie ndiamui ndamunagira TV-ini na ndona ni atumite representative lejo na akiari njira no gikwata kinyite tuna pastor Elvis na pastor cia giroga mai pastors acio ni pastor ma Jesus wina kuria ruisabu na lejo bishop ni aroka na agaguka ni joni mo kimu represent nyende njuge riria maitu tuokire nake haha anjirire ndirangu nyumba iyo ni ngakia mwaki na maitu atanoka kuhuruka ngimuoya ngimurehe agiakia mwaki na njirire kiugo giki mundu akagirio mutimia akagirio mwaki-ini nyaciarawe nigetha ndakanore ona inuka kwao aretigaga mwaki umbika no athi kwao ndangimina thiku ithatu tondu mwaki ni ugwika atia ni ukuhora na mwaki ukihora ugikuyu-ini ni kuri magongona mara mekaga atia riu nyina mauri ni wathie kwanyu thiku ithatu itikanathire wanyita nyende Bishop Mwai ngatho cia mwanya muratunengerire ihua itia maitu ari muoyo tutikariganyo ni wega wanyu mutumia uyu uhurukite haha nyana ina murata wake nyina wagura ni eko wagureha wagura
Wagura ni akinyete ndimumutira marakwa matakinyete nitugwika ati ni ngumunie nyina Wagura. Nyina Wagura ari murata wake muno, na hindi iria maitu arathia kanitha ria matwaraga na nyina Wagura to ni kanitha wa IPC kinya nyina Wagura. Na hindi ndatu kwa matwara nindikanaga rimwe hindi kwanyitanire muno kanitha wa IDH Muiga. Maitu athiete hindi igokona ria maiko eko maiko uyu na ndio ni atigetie rutundu ngari-ini bishogu tondu maiko uyu hindi iria amuragwo maitu anjirie ni turathi kwamura maiko no nginya uhe mbeca cia gwika atia cia kumutwarira maitu ngimuhe 100 na kanyina Wagura ngimuhe 600 ngimanyina Wagura ma 5 ma cukari na igana utwarire maiko no riu maitu hindi iria mathire kanitha ati muoyi wa mbeca ri tondu maitu aikaraga mbere ati muoyi wa mbeca ndio kana ri gathegea kana ri u muoyi wa mbeca agiuka okire amete gwetia maitu agicoka mondo akiruta 1,000 aneana 1,000 na kanyina Wagura keneana 100 nyina Wagura ni mucanuku akeneana 100 aneana 100 riu horo ucio githira riu maitu riria neanire mbeca ri oririe nyina Wagura nyina Wagura ukuhetwo 100 nyina Wagura kema tia kunjuria wani wewe simia na mbeca we tia kunjuria ndio akimwira akimwita kanyamu karia ndigutida athianirira kau akimwita uguo o hau kanitha-ini ametire hau akimwenda ukinjira ni cigana riu ni maitira ndainukire akinjira nie ndiragunda karite ni nyina Wagura tondu atumire hothe 1,000 riu maiko ucio ndirarutire 1,000 iyo ri maiko no oke andehere mbaki guku ndekera